Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 10 umurongo wa 36 gushika ku 37 haravuga ngo muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari umugenzi waguye mu bambuzi? Aramwishura ati nuwamugiriye imbabazi. Yesu aramubarira ati nawe genda ugira utyo. Dusangire aya majambo avuga ngo umugenzi cyangwa umubanyi wawe ninde? Imana hari ikintu gikomeye tugomba ko kuruta ibindi byose, n'urukundo. Iragomba ko tuyikunda ubwayo, hanyuma tugaca dukunda na bagenzi bacu. Abisirayeli kuva kera barabwiwe yuko bakwiye gukunda Imana, bakayikundisha imitima yabo yose, ubwenge bwabo bwose, n'inkomezi zabo zose. Barongera barabwirwa ngo ntihagire umuntu azokwihora mugenzi we cyangwa ngo amugumanire akazika, ariko umuntu wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda. Umunsi umwe umwigisha w'ibyagezwe aza kuri Yesu aje kumugeza, aramubaza ati nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Yesu aramubaza ngo usoma iki mu byagezwe? Aramubwira ati ukundisha Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aramubwira tuvuze neza, genda ukore gutyo. Ariko agombye kwiyerekana ko agororotse, aramubaza ngo mugenzi wawe ninde? Yesu raca amubwira amakuru y'umuntu yaguye mu maboko y'abambuzi avuye i Yeriko, baramukubita baramwiba n'ibyo yari afise, bamusiga agomba hwere. Hanyuma muri ako kanya umuhereza arahaca arirenganira, umulewi arahaca arirenganira, ariko mu nyuma haca umunyasamariya. Ahageze aramufata aramukikira, amusomoza amavuta ya elayo na vino, aramugwaza. Yesu aramubaza ati mbega uwakoze neza muri abo batatu n'uyuhe? Aramubwira ati nuwamugiriye imbabazi. Aramubwira ati nuko rero nawe genda ukora uko. Yesu rero yagomba kubigisha yuko umuntu adakwiye kuvuga ngo arakunda Imana atabonye kandi adakunda mugenzi we. Uyu munyasamariya yagiriye neza umuntu atari uwo mu bwoko bw'iwabo, kandi murazi ko abanyasamariya bankana cyane n'abayuda, ariko amugeze ko amugaragariza urukundo rutari rwabonetse mu baherezi, rutabonetse no mu balewi. Rero kuvuga ngo turakunda Imana tutakunze bagenzi bacu ngo tubagirire neza mu gihe gikwiye, burya urukundo nurukorera abandi mu gihe gikwiriye, rugafasha abandi. Rero umugenzi cyangwa umubanyi wawe ni umuntu azokugirira neza, akakugaragariza urukundo mu gihe gikwiriye. Yesu abahezagira.